Vay, Slav Roj baş, hevanla hevdarım başın. Ka tiştê ku me hazır kirin em jara pêşkêş bikin. Tuş xwe re avanî. Hevalê ku nexweşiya meraq dikin, ê ku telefonê min dikin hene mala we ava. Rewşa min nexirabe, êdî dibin kontrolê de ye. Hêdî baş dibe. Cî em lê ne jî henekî heqetan huzûrê dide me. Mesele ne ye ve? Dengê müzîkê tê ji derva? Na, temame em hema dest pê bike hevanno. Naha fotoğrafê ku doh di çapemeniya Tirkiyeyê de derket, medya civakî de derket, fotoğrafê ku endamên Dem Partiyê, hevserokên Dem Partiyê bi Tayyip Erdogan re kişandine, bû sebebê reaksiyonan. Xelkê heqeten nerazî bû nîşanda. Millet nerazî ye. Tayyip Erdogan ki çi dibe bila bibêje însanekî destbixwîn, însanekî sûcdar e li hember milletê Kurd. Ê ku Selhedîn Demirtaş û hevalî wî xistiye hepsê ew e. Di şertên wiha de, di şertên wisa de merov rabe here dîmenekî wisa bikişîne, yani cî şermê ye, cî eybê ye, em rast nabînin. Yani ez rast nabînim. Êdî kî rastî bîne bila bibîne. Merov carnan dikare fotoğraf nîşan bide, meclis vebiye, temam mefhem kir. Tayyip Erdogan tê serdana ziyareta nezaketê temam mefhem kir. Ama yani devê mirov li vê derê hemî diranê xwe mirov nîşan bide û destê xwe jî ewsa weya li Kurdan nayê. Hinek Selhedîn Demirtaş bînin bîra xwe. Çawa disekînî? Li hember wan memûrên Tirkan wextê ku êriş dikirin ser Kurdan, divê merov bizanibe heqeten sekna xwe divê merov hinekî dîqat bike. Em Kurd êdî hatine wê astê divê milê me timlijor be, singê me li pêş be, serê me berjor be. Ew Kurdên serberjêr xilas didî. Kes bila ji Kurda hêvî neke ku milê xwe daxînin, serê xwe berjêr bikin, ew wisa bikin. Ev neya me ye. Ew kesayetî dîçû. Kesayetiya Kurdên bindest. Em wê kesayetî red dikin. Kesayetiyek ku bikaribe serê xwe bilind bike, weke Selhedîn Demirtaş digot, mirin tê bila were. Ama soz bidin min, cenazê min ji zîndanê derkeve jî tîk derbixin. Razayî dernexin. Divê merov wisa be. Tabii ez hevalê me Dem Partiya hemiya sûcbar nakim. Li wê derê ye canan li gorî atmosferê mirov dîmenek nîşan dide. Bê hemdê mirovan, niha bê hemdê wan ji Pervîn Buldan bigire heta her kesî. Sezayî Temelî û hevserokê me din û hemû destê wan ewsa pêş da mîna çûbin secdê û Tayyip Erdogan jî li pêşiya wan. Kî dîmen kişandiye nizanim ama tam xefikekî ye. Heyf e. Hevanno. Îro mijara me ev e. Botan lezgîn axaftinekî pir xweş kiriye, min xwest ez bara par vê bikim. Mamoste Botan lezgîn Slav rêz ji te re. Min di ajansekî Kurd de bar dikim ya Anefê bû ya ajansekî din bû baş nayê bîra min. Cihê dane reportaja te min jî ji wê derê girtiye. Ez dixwazim bi hevala rapar vê bikim. Axaftinên pir xweş in. Eger heval goh bidin mamoste lezgîn Botan kêfxweş dibim. Ka me derin balê dikişine ser kîjan xeteriyan. Wekî din axaftina Numan Kurtulmuş xwar rezalet bû. Hem axaftina do hem ya beriya wê Numan Kurtulmuş dibêje ez hêvî dikim ku em ê di zûtirîn demê de axaftinên xwe, godarîkirinên xwe, müzakereyên xwe bi dawî bikin li komîsyonê, tekildarê pêngav, tekildarê tedbîrên pêvajê ji nav şûn de raporekê berfireh amade bikin ji bo ku meclîs servan mijaran bixebite em ê pêşniyazê xwe ragihînin desteya giştî ya meclîsê. Niha hevanno heqeten doh jî derketibû gotibû zimanê Kurdî ne mümkün e bibe fermî li Tirkiye. Ew ciyê ku lê zimanê Kurdî nebe fermî, hemî tiştên din teferruatin. Vik û vala ne. Mana wî tune ye. Dewleta Tirkiye eger zimanê Kurdî fermî neke, eger li dibistanan neyê xwendin, tu li pê çî? Tu li pê çî? Yani Kurd li pê çi ne? Yani ez dibêjim ji bo min eger zimanê Kurdî nebe fermî, hem zimanê fermî û hem jî li dibistanan eger neyê xwendin, mana vê pêvajiyê tune ye.
yani بلا ری ندن کردان و نه چند ترکیه و سیاست نکن معنوی تونه از بچم سیاستا چی بکم از بچم ترکیه دوا مافیا کردی بکم نومان kurtulmuş و روجا دن ما باوجه حبسه چما çünkü قدخه داخواستکرنا فرمیت زمان کردی اگر قدخه به محمیت داویج زندانه داو دوزا آزادی ملت کرد داو دوزا سرخابون ملت کرد اگر قدخه به مداویج حبسه و دمه امتی دزورن سیری دا دست بید کن چما؟ ما هم دولت ترکیه ناس نکن دولت ترکیه چواکو رزدار لزگین بوتان دو بیجه بریا هر تشتی دو بیج ملت کرد لیبوری مخوازه باشه yani مروف هم ناکه yani madem کردینا به زمان فرمی حقیقتا معنا قانون دن چنه مثلا کیجان قانون وی درکه دموکراسی چه او دموکراسی کو تده زمان کردی نه به فرمی معناوی دموکراسی تونه اجبو من دموکراسی بلا کش خوره نه که چارشف کس نه که پرده و لپشت خباطی خوی قریج نمشینه نه راسته سیاستمدار لزگین بوتان ده در حق پیواجوی ده در حق کمیسیون ده آخافتنه کی پر بالکش کر لزگین بوتان گوت بریارا فسح کرنا پکه که بریارا چالاکی شوتاندن آ چکان یا سمبولیک بریارا که حسانن هواننا یا راست هم جبو رای گشتی یا کرد هم جبو تکوشینا 5 سالان هم جبو دینامیکین هرم دکاره والهیه که جدی بخوره بینه اگر والهیه کو به وکیشینا هزین چکداری یا جه پوزیسیونا شهر دست بیکر به نرخین دموکراتیک نه داگرتن دورده وی والهیه که جدی رو بده دوی والهیه دجی روشکه سروبنبونه یا جواکی کو کس نل بندیه دکاره رو بده شیاریه که عجایب مزنه تشتاکو لزگین بوتان ده بیجه شیاریه که هوانو امویه جاردن هنک analiz بکن بنیرن هم جبو رaya گشتی یا کرد هم جبو تکوشینا 5 سالان هم جبو دینامیکین هرمه باشه والهیه که جدید کاره بخوره بینه چه والهیت کاره چه بکه بنیره والهیه کو جوکشینا هزین چکتاری یا جو پوزیسیونا شهر دست بکریه حتی نها 5 سال شهر هه پفچون هه ملتین کرد دینامیکین هرمه خوفری و پوزیسیونا شهر کرنه نه نها شهر سکنی والهیه که چه دبه اگر شونا و والهیه نه داگرتن بچه بنرخین دموکراتیک اگر نه داگرتن دورده والهیه که جدی و رو بده انجام این وساوی در که به حوله کو امنل بندینه دینامیکین دموکراتیک چیه؟ برای هر تشتی آزادی خواه ifade کرنه مرو ری بده انسانن مرو معقول به مدنی به انسان به دسازی مده به تایبتی وانا مهمن بوتان دست نشان کرد که دوی دولت گاوین که هیویه جواک زیده بکه باویجه لی لشوناویه که هلوستین ولی نشان داده که وی هیویه دکاره بشکینه آستن کرنا آخافتنا به کردی یا دایی که ناشتی یا لکومیسیونه و که مینا که وی نشانده هر وها گف تهدید شهر این رایدار این دولت ترکیه این سر روجاوی کردستان جی و که مینا که نشانده لزگین بودن چه دی بیجه وکیدن ev nizikatî xizmetê ji pêvajoyê ji aştîra nake elbet mamoste lezgîn botan ev rewşa ku tu behs dikî xizmetê nake ji pêvajoyê re em ê li benda lêborînê bin em li bendê ne ku dewleta Tirkiye ji Kurdan lêborîn bixwaze dibêje lezgîn botan nîqaşkirina vê pêvajoyê li gorî têgeha terorê têgeha efû û ceza dûrî ciddiyetê ye ragihand ku lezgîn botan mafên milletê Kurd û tekuşîna wan nabe ku tune were hesibandin yani heqê gelê Kurd heqê tekuşîna demokratîk dibe neyê müzakere kirin jî yani merum nikare li ser baxfejî ji ber ku mafekî rewa ye ji bûyînê ve heye mafê milletê Kurd kî dikare bixe müzakereyê em çi bidin Kurdan çi nedin Kurdan tiştekî wisa dibe yani min hezar carî behs kiriye mîne ku merum însanekî bîne مرو ببیجه حقی وی خوارنه هه تونه یا خوارن تشتی که خوازاییه مجبور حقی وی هبه نخوا دمره یعنی حقی خوارنه نای مذاکره کرن حقی چونه توالتی جی نای مذاکره کرن هن حق هنه به انسان و گریدای خوازای ویه ایجا ملت کرد هبونا ملت کرد
حق ملت کرد جی نای مذاکره کردن یعنی مذاکره کردن مافی نتوی کردان به اخلاقیه مردود کاره مذاکره بکه یا ته گوت ملت کرد هی یا تونه تو بیجی تونه شخوا ملت ترک دولت ترکی گوت ملت کرد تونه مجی 5 سال خواه ما تکوشین دا صبح جبو هبونا خواه ام اثبات بکن یا والله ام هنه بیل ام هنه تیل ام هنه یا ام هنه یا 5 سال نا 7 ساله ام تید کوشن ام دویژن صرف ام هنه وای زور بلا دولت ترکی قبول کردی ام هنه آنها دور هاتیه موافقان یعنی 7 سالان جی ام ببیجن یا ام هنه و مافی مجی هیا طبعا اگر عمری بتر بکه وانا حمی دو جی من بهواله کرا نقاش کر وانا حمی بزانبون تنه کرن واندا کرنا وقته تو ملته کی انکار کی بزانبون انکار کی توش زانی هه انکار کی صرف جبو پیرا بلیبه یعنی مقصد وقت واندا کیا 5 سالا 6 سالا بلا شخورا مجادله کرا بلا بیجه ام هنه تو جی بیجه تو تونیو او جی پیش را بچه حنه کی خواب تبکه یا ما مرک نزانه تو هی زانه و دمی بته وقت دواندا کر وانا حمی پلان پروژه نه لدولت انداگر کر یه خودی اسیمیلاسیون پولیتیکای اسیمیلاسیون تم به وی شکلی چه بیه لازم بوتان آنی زمان کو نقاش کرنا و پیواجوی لگوری تیگه ها تروره نقاش کرنا و پیواجوی لگوری تیگه هن عفو و جزای دوری جدیتیه آراگهاند کو مافی ملت کرد مافی تکوشین آوان نابه کو تونه بی حساباندن لازم بوتان گوت جبو گلی کرد گوتنا امی عفو بکن بخوا نقاشه که قریجه کرد به سدان سالانه لسر خاکا خواه هاتنه تالان کرن خاکا وان هاتیه داگر کرن زمان وان هاتیه قدخه کرن دیار کر که دوی دولت ترکیه دولت عرب و فارس جملت کرد لیبورینه بخوازن خسار زرار کمکوژین لجغرافیا کردستان یا جبر نتو دولتان هاتیه کرنجی همی یک به یک بریز کریه لازگین بوتان دولت ترک جبر سوچین خواه یل ندجی مروواهیه دولت ترک جبر سوچین خواه ین کمکوژیان شوتاندن والا کرنا جیواران دوی لیبورین جملت کرد بخوازه ین کو ام قدخه کرنه ام رد کرنه او بخوانه باشه انسانی کو ولات ما تلان کرنه ام کشتنه ام قدخه کرنه تین ده در قیمه ده عفو دردخن و یا به اخلاقیه تو نکاری عفو در بخی وکه دولت تو آنجاخت کاری لیبورین بخوازی ملت کرد ایدی عفو دی که ناکه او مسئله که دنه اوف مگو تانسیون ما بلنده مخصیه بن کنترل جارد بلنده بینه یکو ام قدخه کرن ام رد کرن او بخوانه کی و کی عفو بکه ده پرسل از گیم بوتان کی و کی عفو بکه اف مسئله کی گله کی جدیه مسئله کی دیروکیه نابد ده چارچوبه عفو و جزا دوره نقاش کرن ده بجل از گیم بوتان وی روجی میوان من دو بالجی تشتیم پر بالکش آنی زمان گوت ده قانون نافنتوی شهر ده عالی هنه عالی شهر هنه تو وقت عالی شهر بی عالیه که نکاره عالیه دن عفو بکه هون دبی ده آستا هف دبن همی کماسی کشتن پفچونین ده دما شهر ده چه بونه لهمبر هبودو همو اوتوماتیک من دکوین جبر که سوچ ایدی نابه تاکه کسی سوچ ایه عالیانه مثلا عالی گریلا لیخستی عالی دولت ترک کشتیه و یا نابه سوچ عالی دولت ترک لیخستی گریلا کشتیه و یا نابه سوچ چونکه عالی شهر لهبودو لدیجی هبودو شهر دکن سوچ چیه؟ وقتی که تو درد کوی دروی قانون شهر دبه سوچ او چیه؟ شوتاندن گندان رواندن انسان سیویل دستانی سر مال و ملک انسانان تالان کرنا گندان وانا همی سوچین دروی شهر یعنی تو عسکره کی گریلای کی برینداری دیگری تو دیدی بر گلیان دکوژی و یا سوچ شهره سوچ شهر نای عفو کرن نورمال کمیسیونه که حقیقت دوی آوا ببه پیشیا یا دادگیهن ناونتوی ای سوچ شهر دبه کلا هیوه جبرویه که جبری ویه
tevgera Kurd divê xwekê aliyê şer qebûl bike. Hevalê me jî hakikaten tevgera Kurd jî dikeve wan xetayan ku behsa efiya giştî tê kirin kêfa wan tê, behsa serbestiya zîndaniyan tê kirin. Mesela zîndanî insanê ku tên girtin ji ber dawa Kurd û Kurdistanê wana hemî mirovên dîl hatine girtin. Mesela çima em gotina dîl hatiye girtin esîr. Esîr ji ber ku tu tarafê şerî tu wextê tê girtin tu esîr tê girtin. Îja taqezkirina esîra heye. Yani mirov veguhest, mirov li hev vedigirine. Tu endamê wan teslîm dikî, ew jî ê te teslîm dikin. Wana çê dibin. Veya nayê mana efû. Di çarçoveya lehevkirinê de mirov dikare esîrê hebû du li hev vegerîne. Evan. Çi dibe bila bibe aliyê tevgera Kurd divê di nava xebatê xwe ê navnetewî de, dîplomasiyê de, di nava Kurdan de çi dike bila bike xwekê aliyê şer bide qebûl kirin. Eger nebe em pir tişta wenda dikin. Heqê me ji dest diçe. Wê demê em dibin wekê komekî çete rabiye isyan kiriye çûye serê çiyê ji dewletê aciz e hêrs biye. Yani çend grûpên isyankar. Hêrs bûne ji dewletê çûne dewlet jî wan efû dike. Asla dibe mirov rê nede vê meselê. Em milletê Kurd em ne grûpek isyankarin. Li gorî edet, pîvan, qanûnên navnetewî milletê Kurd aliyekî şer e. Tevgera siyasiya Kurd aliyekî şer e dibe muamele li gorî vê yekî were kirin. Hemî însanên ku eleqa wan bi hukûqê heye, bi edaletê heye, hukûqnasî xwendine, yan jî eleqa wan pê heye nexwendine, dibe bikevin ser vê rê lêkolîn bikin. Hukûqa şer ya navnetewî acîlen bînin dayne ser masê, dayne pêşiya tevgera siyasiya Kurd. Eger em nebin aliyekî şer, ev mesele naçe serî. Ev pêvajo xefikeke ciddî ye ji bo ku Kurd nebin aliyekî şer. Ji bo ku Kurd weke isyankar. Yani isyan kirine çûne çi aciz ji dewletê. Rast e. Ez ê vîdyoyekî taybet li ser vê yekê çêkim. Mendo balcî mala wî ava hakikaten hukûqnasek, ne hukûqnas e, lê pisporê hukûqa şer a navnetewî ye. Tiştên pir xweş got û eger hûn bikevin vîdyoyê min hûn dikarin bibînin. Wekê vîdyo min parvekiriye, ne di beşa live zindî de ye, beşa vîdyoyê de ye. Hevanno. Niha hêzên ewlekariya hundirîn ez vîya rakim veya Numan Kurtulmuş û Birêz Lezgîn Botan ez dibêjim ew qas li ser we bes e. We çawa dît ez dibêjim Lezgîn Botan pir xweş axifiye. Yani ji bo tevgera siyasiya Kurd jî çi dikin bikin ev valahiya ku ji ber şer wê derkeve holê di nava civaka me de dibe bi pergaleke demokratîk were dagirtin. Sazî û dezgehên Kurdan dibe ala acele bikevin nava xebatê. Nebe em roj bi roj dihelin. Em roj bi roj dihelin. Heyfe gunehe. Ji kedû emega vî milletî a 5 salan ra heyfe gunehe. Mala te ava Emîn Kutler. Hêzên ewlekariya hundirîn ên Rojavayê Kurdistanê ragihandin ku di operasyoneke li Gwendewarê Rojhilatê Dêre Zorê de neh kes hatine girtin. Ew wekî endamên şaneyên veşartiyên terorîstiyên Daişê binav kirin. Li gorî daxuyaniya hêzên ewlekariya navxweyî operasyon ji alî hêzên taybet hatê ve hatiye pêşxistin. Tabii dezgeh ewlekariya giştî jî hatiye, alîkarî daye. Di daxuyanî de hate gotin ku di operasyonê de veşartgehên kesên xeternak hatine armanc kirin. Di êrişê de erê gelek tişt hatine bi dest xistin. Amûr, kelûpelên leşkerî hatine bi dest xistin. Li gorî daxuyanî di nava amûran de mayîneke dijî tank ya amedekirî, kekek, du rext, çar şarjor, tişmiştê wisa gelek alavên din hatine bi dest xistin. Hêzên ewlekariya navxweyî daxuyaniya xwe de soza xwe daye, parastana ewlehî û aramiya civakê, soza xwe nû kiriye. Baş e, hevanno, dov piştî êrişeke ji hêla komên çekdariyên hêzê hikûmeta veguheziya Sûriye ve li dijî bendava Tişinê û deverên derdora wî hate xistin, niha bêdengiyekî hebe jî şer û pevçûn dem bi dem didome. Nûçegihanan diyar kirine, li gel ku bêdengiyeke qismî heye jî lê car bi car komên çekdar derdora bendavê topbaran dikin. Dov jî hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê bi daxuyaniyekê diyar kiribû, komên çekdar yên girêdayê hikûmeta veguhez çekên giran ên weke tank, topavêj bikaranîne, bendav deverên derdorê topbaran kirine.
قصد دابو زانین کو اوریش لدجی آواهین خدمتگزاری لدجی جیانا سیویلان خطریه که مزنه قصد دیار کربو کو حکمتا و گوهزیا سوریه برپرسی وان ایرشانه اشکره کربو کو ما فیوان هزان هیه د چارچوبه پاراستنا رواده سیویل و آواهین خدمتگزاری بپاریزه ایجاب بکه و شر دست بکه جبروی نا لدردورا بنداواتشنی حساسیت کی پر جدی هیه هر کلی شرط کاره بقومه هوان من بچه حلبه درباره حلبه دجی مجاره کی مسئله کی حساسه یعنی روش حساسه الویدره هواجی ساره تشنابه هر سرو که انجمن تاخین اشرفیه و شیخ محسود ین حلبه برز نوری شیخ و راگاند کو افدمه کی کومن چکتار ین حکمت شامه هو ددن آرامیا وان هر دو تاخین کردان تک ببن سی خالین لشکری آوا کرنه لدردور حلبه دردور وان هر دو تاخان نوری شیخو هر وها دازانین کو پیمانین هاتنه چیکرن حتی نها به تمامی هاتنه بم پیکرن تفگرین عسکری زیده بونه لدردور تاخین شیخ محسود و اشرفیه ین حلبه ین کردان لبو تفگره هزین حکمت شامی هیه دوان روژین داوی داجی گلکی زیده بیه نوری شیخو وکیدن چید بیجه اونزی که مهکیه آلوزیه لتاخین کردان زیده بونه من اف هف بیوین جو رودا بگرتیه گلک سپاس دکم دم بدم فایده دبینم جوان کمپانیایی که مدیایی لدیجی وان هر دو تاخان دست بیکریه وان دمین داوی لدردور تاخین کردان دست به تفگرین لشکری هاتیه کرن وان چند خالین لشکری و چاودری دانی نوی داره آستنگی اولهی چیکرنه ترس خستنه نوا دلی ملت کومن چکدار بویه که هاتنه تهمت بار کرن یعنی در دورین هزین گریدای حکمت دمکیه شامه تنه سوجبار کرن چیه سوجباریه لهمبروان هول ددن آلوزیه در بخن خواسته که وانیا شرحه هنک چکدار نه یاسایی لدردور تاقین سیویلان ای کردان کم بونه بش چک جوان ین وزارت پارستنینه ev tamam yani ye hükmeta demkiye şamine beşekden yevi çektarajı en dervay sistema parasına Suriye'ne vaki Hamzat Emşad çend komenden hene wanzedetir duxas ku alozi u şer rubde 25 hatta 30 xalên leşkerî danîne derdora her du taqî Kurdan Amerikayê sala 2023 ji ber suçên li dijî Kurdan yên li Efrînê ev rêxistinên terorîst Ebu Emşet û Komawî ceza kiribûn ji wê derê ve sicîla wan xirab e Emşat yek ji wan koman bû ku sala 2018 li gel dewleta Tirkî êrişî Efrînê kiribû çekdarên Emşatê bi kuştina xelkê talankirin têkdana mal û milkê xelkê tê sûjbar kirin Nûrî Şêxû wekî din eşkere kir ku ev hefteyekî ye rêya di navbera Heleb û Rojavayê Kurdistanê de girtiye dema gihîştina Rojavayê Kurdistanê ji 4 saatan derketiye heta 10 saatan rê xitimiye rê girtiye rêya der hefrê bi temamî girtiye ev hefteyekî ye ne wesayîtekî ne otomobîlekî ne jî kesekî dikare here û were ciyê xwe biguherîne heyf ev karên koman bi temamî li dijî peymana Adar û Nîsanê ye li gorî peymana yekê Nîsanê ya 2025 ya di navbera Qesedê û hikûmeta demkiya Sûriyê hemû şervanên Qesedê ji her du taxên Kurdan yên Helebê vekişiyane tenê hêzên ewlekariya navxwayî yên Rêveberiya Xweser li wan taxamane yani hêza asayîşê û bifikrin lê ev demeke hêzên ewlekariyê ê navxwayî komên çekdar tewanbar dikin ku ev kes hewl didin êrişê van her du taxan bikin Nûrî Şêxû van karan wekî zextekê li dijî Qesedê dibîne da ku tevlî artêşa Sûriyê bibe yani yani zextekî li Qesedê dikin li gorî hişê xwe ji bo werin tevlî artêşa Sûriyê bibin ya vana gêjin vana li pê çi ne vana Kurdan nas nakin yan jî kêmasiya Kurdanê ku xwe bên bi wan nedane nasîn belkî jî xweş nas dikin cesaret girtine ji dewleta Tirkiye cesaret girtine ji hêzên navnetewî cesaret girtine canan ji daxuyaniyên me yê qels cesaretê digirin ew fehm nakin em dixwazin çi bêjin di demên pêş me de heteşê têk biçe colanî têk biçe hikûmet hemî serî û bin bibe temamê Sûriyê dikare bikeve bin kontrola Qesedê ev zeman nedûr e Şêxû di derbarê vê yekê de got ev kar hincetin da ku zextê li Qesedê û Rêveberiya Xweser bikin
لی هنجتین وان بی بنگهن نراستن نتنه زختن دا کو قصیده تبلی ارتش سوریه ببن او دخوازن پیشتی 20 سالان شر و قربانی داینه ام بی مرج ورن تسلیم روبریا شامی ببن نوری شیخو درباره خالین کنترل ین هفپار ین دنبره هزین اولکاری ین روبریا خسر و هزین اولهیه ین سوری دجیل در دور تاقین کردان حلبه چی گوت اف خالین هفپار دبیجن یعنی جی کنترل عسکریه یعنی خالین هفپار حتی نها کار دکن تو گوهرتن تیدا چینه بیه چون هاتن جبو نوا باجیر هیه خالین هفپار هنه یعنی جبو چاره سرکرنا روشه پیوسته پیمانه یکی نیسان جاره کیدن وره اکتیف کرن برای کو پیک کرن نوری شیخو بحث هجمانه نشتجی هنوان هر دو تاخانجی کر ل اشرفیه شیخ مقصود چند انسان هنه نه تنه کرد دبیجه افدر وکه سوریه که پچوکه یعنی گلک ملت جهرنگ تیدا جیه خودگرن زیدتری 400,000 کس لهر دو تاخین شیخ محسود اشرفیه هنه روبریه وان دموکراتن هر کس خودی حقه خودی ارکه هر چند اردنگاریه که پچوک بجی جه همو پیکاتیان هنه انسانی کلوان داره دجین مروف دکاره وکی سوریه که پچوک جی پناسه بکه وان هر دو تاقین حلبه هوان نو وکی دن لحرم آزاد جمو کشمیره یا دبن کنترولا پاکستانه ده ده پفچون دنابرا خوا پیشاندر و هزین اولکاری دولت ده نه کس هاتن کشتن گله کس جی بریندار بون خوا پیشاندر داخوازه گوهرتنا دستوری دکن هوان نو شرو پفچون لهر در جهان دومه یعنی امنه بجه هر در جهانی جی گلک ده بران یعنی انسان نزانو خبره بابن حقیقتا جی نها اف پی واجوه کو ام دناف دانه هوان نو حقیقتا لبر مرنه کس تونه یاسین بخونه مثلا لآمده 2000 رمضان شمشک بونزانن خودی رستورانتا پینه لکافه خواه خدمتا به کردی خواست بده و دمی هاتبو بنچاف کرن اف دارزاندن اوتومات لهمبر زمان کردیه نه لهمبر وی شخصیه دولت کی به وی رنگیه عربیه پیواجو دای دست فکرن ام جی کتنه سروی ریا پیواجوی کبر به کدری ودچن یعنی حق کردان حتی نه گارانتی کرن مثلا وی دری چاودر دوزی آخفتنه کی دایه مثلا لهمبری کردی آلرژیه که دولت ترکیه دنیز تکین جکومله لکولین مدیا و حقوقی او داخفه هر مروف بزمان خواهیه لآمده پرانی به کردی داخفن لهمبر کردی آلرژیه که از وی فهم ناکم دبیجه یعنی خودی کافی شمشک دبیجه بیتشته آرمانجا من پرستنا زمانی منه پرستنا دموکراسیه لجیه که یک زمان لحبه دموکراسی نابه پر زمانی دولمندیه جواکیه یا که شمسک تو نه مجبوری خودی لدموکراسی درکبی یعنی نه باری سر پشتاته ایجی تو خودی زمان خود درکبی ام مجبوریته یعنی پرستنا زمان خود تو کاری بکی قط نه مسئله دموکراسی بلا اوجی ارکا دولته به بلا دموکراسی بپاریزه روش به وی شکلیه پارلمانت ترکیه و بو طایب اردوان آخفتنین پر خراب کرد اجوار بیجم دیسا گف و تهدید لملت کرد خوار دبیجه ملت روجاوای کردستان ملت کرد اگر بدن سر ریچا ریخستنین تروری اگر نچن تسلیم حکمت شامی نبن امی پیکانین خواهیم بری بخن دوره پیکانین بری قصدوی ارشن تروریستی سر روجاوای کردستان تسلیمیت فرض کن سر ملت کرد اول عالیه کی ایجا پشتیوان آخفتنی وی البته نما kurtulmuşی آخفتنی هی اوجی رزالته سکانداله پشتیوی دچه دستی خود ریجی دم پارتی که تمام مرحبا سلاف باشه رسپسیون تچیکرن fotoğraf nişan dedin fotoğrafın per acayibin و herkes dikene jden parti ve ya bu sebebi narazı bunan da nava milleti Kürt'te milleti Kürt işte usa haznake tabi meru heneki ciddi ve hakikaten ev insan ile hemberite bir sebep ku 15,000 insan me de hapse dabe ev insan ile hemberi me bir sebep ku iro Kürdi qadaxe bel Türkiye و شهر ورد دست بکرن روجاوای کردستان سرو بنکر و دو بریا ویت فوتوغراف بکشینی درکت گود ام سری وخن هون مجبورن تسلیم ببن
û spasî kir ji Dem Partiyê re ji bo têkbirina rexistina terorê dibêje. Mesela Dem Partî kes derneketine gotiya Serokkomar Tayyip Erdoğan. İcap nake spasiya me bikî. Li Kurdistanê terorîzm hê bi dawî nebiye. Çünkü tu îro hevesiya xwe bi terorîzmê tînî, tu dibêjî ez diçim Rojavayê Kurdistanê bome dikim. Ji vê terorîzmê mezintir terorîzm heye, tu dibêjî ez spas dikim ji Dem Partiyê re me dawî li terorîzmê aniye. Çi ye qesta ji terorîzmê? Xelaskirina tevgera Kurd be, tevgera Kurd xelas nabe. Tevgera Kurd dikare dawî li şerê çekdarî bîne ama dawî li tekoşînê nayîne. Dava Kurd û Kurdistanê mafê milletê Kurd ên netewî esas e. Heta ku milletê Kurd û Türk di aynî coğrafyê de sedî sed nebin weke hev, heqê milletê Kurd heye cihê bibe bi çeşxwara dewletekî serbixwe ava bike. Hîm û cîma vê meselê tune ye. Ew wisa ye. Hevanno tiştê ku mijbîr kiribin heye, na mijbîr kiribe jî ez êvarê ji we re pêşkêş dikim. Ha tiştekî din heye. Îşev saet di 21 de, hûn zanin êdî saet 21 êdî bi yek kevneşopiyekê ji bo kanala me. Her carî mîvanê me heye. İşev mîvana min kî ye? Mîvana min jinekê ciwan, jinekê canik canê, hozan canê mîvana min e. Min gava de telefonê wî kir, min jê soz girtiye, îşev tevlî dibe. Ew ê behsa berhemê xwe bike, behsa hunera xwe bike, ew ê zindî çend kilama jî ji me re bibêje. Hin serpêhatiyê wî hene, çûyeketiye zîndanê, bi salan di hepsê de me ye. Ka em binêrin bi kêra bûye heval, çawa derbas bûye 5 salê wê, di hundir da çawa zanîna xwe, ilmê xwe xwesa pêşxistiye. Canî însanekî ye ku dixwîne, heqeten dixwîne xwe pêş dixe. Yek ji wan jinan e, jinên hunermend e ku di rêya entelektüelîzmê de ye. Ez nikarim bipîvim ama ez dibêjim însanek ku bi dengê xwe di nava civakê de cih girtibe û paşê jî bi xwendina xwe, bi nivîsandina xwe aniha amedekariya pirtûkekî dike, bi kişandina fîlman, bi xebatên xwe yê hunerî ê zanistî, ez dibêjim mirov hinek bişêkirîne baş e. Hat bîre ve gotina şêkirandin. Veya li herêma me Serhedê pir tê bikaranîn, mirov bişêkirine yani mirov rastiya wî qebûl bike. Bu mirov heqê wî bide yani. Ez dibêjim saet di 21 de em hozan canê bi tenê nehêlin, ew li vê derê ve em pêra bidin bistînin ka dew çi ye, dewa wê çi ye, ew meseleyan çawa dibîne, meseleyên siyasî. Ez wî jî merex dikim. Ne tenê xebatên wê. Nêrîna wê ya siyasî çi ye? Mesela li pêvajoyê çawa dinêre, li meclisê veya kurtulmuş murtulmuş li wan meseleya çawa dinêre, fotoğrafê ku Dem Partî nîşan daye çawa dibîne, tekîliya me û Rojava û tekîliya me. Ha tiştekî dijî heye canê wê behs bike. Hûn zanin wextê ku canê di hepsê da bû, caneyekî sexte derketibû di medya civakî da digeriya ev sahne hema sahne digeriya tonkî pere jî qezenş kir li ser navê canê. Li ji başûrê Kurdistanê bû, bi estê xwe soran bû, tam baş nizanim ama kurmanciyekî ecayîb qise dikir. Belkî jî playback distira li ser sahnê. Ez nizanim. Ama hem dengê wê dişibiye canê, îja xwe wekê canê dida nas kirin. İja paşê canê ji hepsê derket çû hesab xwest, mehkeme, filan, dêvan. Ew doz gihîştiye ku derê em ji canê dipirsin. Tamam baş e. Em canê tenê nehêlin mala we ava. Bi hêviya rojê xweş azad dem baş. Skêmasiyek me hebe em ê bi şev pêşkêş kirin.